E kore te iwi Māori e whai hua I te kaupapa hoko waro a te kāwanatanga, nā te tokorahi o rātou e pupuri hea ana ki ngā tūtanga ngahere Māori. Kei ngā tekau mano te tokorahi o ngā Māori e whai wāhi atu ana ki etahi whenua Māori. He ngahere whenua Māori, I nā ka tae e ngā kaipupuri I te whenua nei, te tono hua I raro I te kaupapa hoko hauhā a te kāwanatanga. I've actually been surprised that Māori have been some of the first parties to pick up on the opportunities that the emissions trading scheme offers for a new income stream. Engari ko te mā nuka nui a te kaitiaki Māori mo ngā paiaru hei whai mā te Māori I te tuatahi. And to reach a 100% threshold, in fact, is impossible. The reason being is that Māori Land Court does not keep addresses of owners. There's issues around deceased owners. Naturally, you can't contact them. Ina he ture anō mo te Māori, ara me whakai katoa te hunga pupuri hea ki te whenua I te tuatahi. As opposed to, I guess, the carbon farming aspect, which is trees grown after 1990, and that's where you need that, that's when you need all people agreeing. Engari anō hei tā te minita take a Huarangi. I've not received any reports of that being a barrier to new investment in carbon farming by Māori. Ki raro I ngā māhere a te kāwanatanga hei tauira, ko ngā ngāhere rāwaho I whakatō I mua I tēnei tau, ka riro ki ngā kaipupuri whenua Māori, he toru te kau mā iwa hua hauhā mo ia heketea. Ko te utu mo tētihi hua hauhā, he te kau mārima tāra. There's going to be Māori who miss out on it. That's why we have a real urgency about what we're doing in terms of just educating, really, helping people apply for their credits and measuring what they've got. Engari ko te whakatūpato mea ata haere. My message to Māori owners is look closely at what the benefits are going to be, not only short-term but long-term. Aha koa te aha e kaha whakapono nei te minita take a Huarangi, he nui ngā hua mai te kaupapa nei ka taka ki angai Māori. I'm working closely with the Minister of Māori Affairs, Peter Sharples, on ensuring that we facilitate as easily as possible this new investment and new income stream for Māori landowners. I tēnei wiki kei te huitahi te kāwanatanga me ngā kaipupuri whenua Māori ki te kōrero hia ngā take. Roihana Nuri, Te Karere.